Rồi không nắng về tha về thêm đại cái đó của dân ai rồi thư ca và của chi á bàn đại xong cùi bị crop sinh hợp và stock lên còn cái đông nữa chẳng là pe dương pra tập pe là pe đài lên đại cái đó của dân ai thư ca chi bàn đại rồi this one have the two battery use for here use to have a two battery so one is interrupted of power supply also it no problem because this battery can supply the voltage back to the motor so can control the motor so no problem បានជាសួរបងប្អូនទាំងគ្នាសូមគមចូលមកកាន់ Channel YouTube និង Facebook របស់ខ្ញុំជួបខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទានបទពិសេសជូនដល់បងប្អូនទាំងគ្នាទៅនឹងការរៀនសម្អាតឧបករណ៍វិទ្យារបស់ទ្វារមួយរបស់យើងនឹងអត់ឃើញពីទ្វារមួយអញ្ចឹង Okay, so, hello everybody, please welcome to join my YouTube channel and my page. I'm Sambat. The videos will show you how to clean the controller of the ruler doors. Okay, this one the ruler doors. Okay, so we show you how to remove and how to clean. ចឹងបងប្អូនខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបដោះហើយនឹងការលាងសម្អាតហើយចំពោះទ្វារមួលអ្នកនរគ្នាឧបករណ៍បច្ចេករបស់វាមិនថាឲ្យទៅគ្រឿងអេឡិចឲ្យផ្សេងក៏ដោយដែលរបស់នេះអត់ប្រើប្រាស់អ្នកគ្នាគួរតែធ្វើការសម្អាតរបស់វាសម្អាតវាជាប្រចាំក្នុងរយៈពេល1ខែទៅ6ខែឲ្យដល់វីដេអូខ្ញុំធ្វើពីមុននោះខ្ញុំក៏តែប្រាប់បងប្អូនចឹងដែរ Okay, for the cleaning of your home appliance or electricity equipment should clean for the 3 months or 6 months. It very easy. It spend very short times only. Can save some money or save your equipment life. Okay. ចឹងបងប្អូនការលាងសម្អាតនេះវាអត់ចំណាយរយៈពេលយូរទេនឹងអត់មានចំណាយរយៈពេលតែចំណាយរយៈពេលតែមួយផ្លេតទេអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យវ៉ាន់របស់អ្នកគ្នាមានសុខភាពល្អសុខភាពប្រើបានយូរកាលវែងហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាចំណេញថវិកាទៀតផងដែរពេលមុននឹងធ្វើការចាប់ដើមបើសិនជាបងប្អូនថ្មីមិនទាន់បានsubscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំឬក៏ follow Facebook របស់ខ្ញុំហើយសូមជួយ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំហើយនិង follow Facebook របស់ខ្ញុំផងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជឿវីដេអូដ៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងចែករំលែកវីដេអូនេះទៅដល់បងប្អូនដទៃទៀតផងដែរក៏បានមើលបានទទួលចំណេះដឹងពីវីដេអូនេះ Okay, for who you not just subscribe my YouTube channel or follow my page. Okay, please subscribe my YouTube channel or follow my page to get more video on knowledge from me. Also like share my video to another people. Also they can watch, also can get knowledge from my videos. When you meet the very useful video. Okay, now we start to our topics. ចឹងបងឥឡូវយើងចូលទៅធានបាត់យើងបន្ថែមទៀតចឹងសម្រាប់ជាយោបល់របស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាប្រើទ្វារមួលទៅអ្នកនរគ្នាច្រើនបានប្រើbecause most of you will use the roller doors. Okay, so my recommendation I think you should use the roller door have the power supply have the battery storage. Go when the have battery storage, when the power interrupted also, you also can control your door. Okay. ចឹងបងប្អូនពេលយើងប្រើគួរតែទិញប្រើប្រភេទឧបករណ៍ទ្វារមួលនេះមានឧបករណ៍ជាប្រើគុយនិងអត់ប្រើគុយអញ្ចឹងគួរតែប្រើគុយទៅវាល្អទៅភ្លឹងដៃវិញហើយជាបានអញ្ចឹងណាហើយទៅតងតម្លៃខ្ញុំគិតថាវាអត់ថ្លៃខុសគ្នាប្រហែលទេ ចឹងយើងគួរតែប្រើគុយទៅយើងស្រួលទៅពេល
dương đặt phơi đặt ấy dương thua làm nào chụp tiếc chẳng hạn chụp bảng từ những anh chia làm nào cả bảng ta và sân chia buồn miền cối tên được học niệm đọc một tên được học nhé chạy đan là vía bọn học nhiều chia bán chân phơi ơi được học niệm phần hàng hay tôi làm lái trong cân hàng không chỉ làm tiền chứ cái should use the controller have the batteries. Mostly the Rudolph have the two kinds. One we use with battery and other one use without batteries. So my recommendation should use with the batteries. So when you from anywhere to your home. So unfortunately the power, the electricity is cut off. So you cannot enter your home. So this is the problem. So by the way, should use the controller with the electricity. With the batteries. With my mention very useful because the pricing not much difference. Okay. Ở trong lòng hai những ca bật chế, những ca đặt sạc bạc là bằng con nọc. Okay. Let's go. Okay. For control, we can control with the remote controllers like this, or other one we can use with the storage battery the controller. Okay. So we show you chẳng trong năm hai anh ấy cam chia là cam chia được tê lễ bằng ôn chẳng là lớn thực ca là now sit up. Okay. So okay, don't waste your time. So we stop. Chẳng chop chẳng nhầm thực ca cho vĩnh. Okay. Trong một tập bây giờ thưa ca một chia đào hôm nay làm khô tích chuẩn bị tại khô với riêng chấm năng plat và bằng ôn đọcนี้ok một áp. Ok chắc trong và bật sẵn. Ok bảo trang phần này. Ok refresh to you. Ok can say the AC/DC electricity storage controller equipments. Chẳng mối tiết chẳng ai bật chia đòiឧបករណ៍នេះបានទៀតអញ្ចឹងអាចជាពីកន្លែង Okay, so now we off. So see អញ្ចឹងយើងឡើងទៅលើអ្នកនរឃើញវាឡើង Okay, so now we stop. Chân đi dân bật chia đài pra nắng hai dân miền power supply về job chẳng á. Question I we remove the power supply chân trong đó power supply tránh chân ta dân ai nơi mình chia bàn tiền ở chứ. Okay, so we remove. Okay, so now I already remove the power supply chân trong đó power supply tránh bằng cổ chắc trong mà thôi cả mình chia cho chắc như ai chia cho bạn như thế. So stop. So we off. Okay. Okay, nên học ní chắc là học thơ nhỏ kia dưới từ cả lăng lớn. Okay, so it very good. We use batteries. If not use batteries, I think very hard when you come at home and cannot enter your home. And also the price is not much different. Trong con trong cái than ngọc này thua tại tinh phết là coi pra tới cứ từ lại với ấp sẽ khóc nàyประมาณ thế thì nó chẳng từ việc sưu là pe này ngọc này mà đào té chúng aiจะchơi cho bàn chẳngอาจจะพวกเคเลยดึงทางการดอนการเรียนสะอาดดอนการเรียนสะอาดที่มวยคือnhững đoạn đôi đang tranh trắng nè và sập tiếp hai cái một tiết remove the plugs. Okay, power plugs. After that we will remove this place. Tranh nhưng đỏ lại nó tranh trắng đỏ nó tranh xài nó tranh xài nó tơ một tờ thằng lờ trắng nè. Ok,
remove this power. So to that you may remove the hands ចឹងយើងដោះ10ទប់10ចាប់វាមកហើយយើងមានវិស1 2ហើយវាមានវិសនេះ3 4ហ្នឹងមកគឺយើងធ្វើការវាស្មានបានហើយចឹងណាហើយមួយទៀតមុនយើងដោះចេញទៀតយើងមានកុងតាក់កន្លែងនេះមួយដើម្បីបាត់ចឹង we have the small switch off here also អូខេអ្នកនរគ្នាឃើញមានភ្លើងចឹង you see the LED here so after you will I still have the on off here hold okay so we switch off first one will save until you can remove so now let's start remove and clean together okay អ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីហ្នឹងគឺជា DC 24V AC DC យើងហ្នឹងសម្រាប់យើងប្រើវិជាគ្រឿងមួយរបស់យើងអញ្ចឹងណានេះយើងប្រើឡើងហើយចោះហើយនឹងឈប់អញ្ចឹង This one the DC 24V fixed roller doors AC DCs for stores electricity also can control the roller doors also when the electricity is cut off also it will can use to control the motor also you can up also down the stuff អញ្ចឹងបងប្អូនការលាងសម្អាតរបស់វាបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងវាអាចជាបានដោយសារវាមានអគុយនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងពេលក្នុងហ្នឹងមានថាពេលភ្លើងដាច់កណ្ដាលក៏យើងអាចធ្វើការបញ្ជាបានដែរសារវាមានអគុយពីរគ្រាប់សម្រាប់ស្តុកភ្លើងនៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលយើងប្រើទៅពេលដែលភ្លើងដាច់កណ្ដាលក៏យើងអាចធ្វើការបញ្ជាបានដែរ This one have the 2 battery use for here you have a 2 battery so one is interactive of power supply also it no problem because this battery can supply the voltage back to the motor so can control the motor ជាមួយដល់ចឹងបងប្អូនឃើញសត្វដីច្រើនចឹងយើងត្រូវឧស្សាហ៍ធ្វើការលាងសម្អាតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការលាងសម្អាតវារយៈពេល3ខែឬក៏6ខែម្ដងអញ្ចឹងណាគឺទៅគ្រប់គ្រឿងអគ្គិសនីឬថាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកយើងអញ្ចឹងយកធ្វើការលាងសម្អាតទេវានឹងធ្វើឲ្យមានដីច្រើនពេកចឹងធ្វើឲ្យឆ្លងសេពីទូបតអេឡិចត្រូនិកយើងធ្វើឲ្យខូចឧបករណ៍យើងអញ្ចឹងណា Okay for the electronics equipment she clean every 3 months or 6 months if you not clean it will more dirty so which cause your electrics burn and short មុនពេលយើងធ្វើការសម្អាតរបស់វាហ្នឹងគឺយើងទៅដោះខ្សែ power មុនសិនអញ្ចឹងដើម្បីការពារយើងឆក់អញ្ចឹង Before we start to clean we should remove the power supply for the cleaning first if we remove refresh the short circuits cause you to shock ចាំនេះសាគួយនឹងវាតជាសេរីអញ្ចឹងបងប្អូនខ្សែនេះនឹងបោកអញ្ចឹងនេះមកផ្នែកខាងបោកមកដកអញ្ចឹងអានេះបានវាខ្សែចេញមកការប្រើប្រាស់មក electric របស់យើង this battery is connected in the series this one two battery so this one positive and two negative and this one the output okay to the electronic boards so we can remove the វាតឹងហើយបងប្អូន
ចឹងដល់នឹងបាយចេញហើយយើងបាយបូកចេញពីគ្រឿងទួយទៀតណា of the slice បើស្វាត់ទៀតយើងដល់ទៀត more safe so we need ដល់នឹងហើយយើងអាចធ្វើការដកទៀតនេះគឺសក្តីគឺ relatives អូខេឃើញដីច្រើនហ្មងចឹងយើងធ្វើការសម្អាតស្អាតហ្នឹងគេ small dust so not properly clean every 6 months 3 months your the bot will problem also short circuit burns ចឹងវាអាចគួរ security ទៅទុកបតរបស់អ្នកគ្នាធ្វើឲ្យដល់អាចដំណើរការបានហើយអ្នករបស់គ្នាដំណើរការច្រើនដើម្បីទីថ្មី so spend much money for buy the new one if you not properly clean it so we use the vacuum cleaner this one more place we had to remove ចឹងហើយយើងបាក់សមាធិស្អាតក្នុងកលៈអីតែនៅតិចមិនអីសំខាន់យើងបានសមាធិតាមនេះស្អាតដល់ហើយគឺវាសុវត្ថិភាពហើយ It's remaining a little bit no problem but this place also good or cleans it okay you have like this you have the electric sprays can use also no problem ចាំបងប្អូនឲ្យមានស្ពេសម្រាប់បាញ់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអាចបាញ់សមាធិបានអញ្ចឹងតែដោយសារខ្ញុំអត់បានយកមកទៅយើងអត់អីទេវាតិចតួចចឹង I forget to clean okay so should no problem if you have sprays it's more clean it's more good ចាំបងនេះកុយនេះវាប្រភេទពេល12 volt ហើយ5 ampere យើងអាចប្រើបាន20 ម៉ោងអញ្ចឹងណាគឺ this batteries is 12 volt 5 ampere can be for the 20 hours okay now we will stop X Really stop excellent. This one we connect to the okay. We connect to the negative. Cho nó dương bột máu liên hệ bột máu hay to cho series track in series rồi xong để cho nó đón ai cho nó khăn bột rồi cho cùi nữa xong sauce hạt cốt rồi hạt cốt nó mà còn dương để cho nó
vì mà nhầm đó trong clip trong tối một set will remove the okay remove the surface chẳng diễn ra này là đào trồ bên dưới này cho trường đấy đó chẳng dừng đọc sai là như trôi nữa like this cái bảo okay ta bàn cho nó bây giờ bàn làm ca bàn gì tất cả những cái page tới những thôi hết before the cleaning with very soft so should properly clean your vertical elements so vertical element you can do for long time also let's say like long life of your vertical elements or clients បងប្អូនយើងចាប់ចូលមានតែ4ក្របនឹងហើយគឺហើយអញ្ចឹងណា only 4 screw អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនថ្មីមិនទាន់បាន subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំឬក៏ follow Facebook របស់ខ្ញុំអូខេជួយ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំនិង follow Facebook page របស់ខ្ញុំនេះផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតហើយចែករំលែកវីដេអូនេះដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតគាត់អាចបានមើលវីដេអូនេះហើយនឹងបានទទួលចំណេះដឹងពីវីដេអូនេះផងដែរ Okay, for whom you not just subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page. Okay, please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page to get more knowledge and more video from me. Okay, so like share my videos to other people so you can watch my videos. Also can get knowledge from this video also. Okay, see you next video. Okay, bye bye.